Guys, niba ufana ikipe ya Arsenal, mbabarira tujyane akantu ku kandi hatagira ijambo rigucika. Mbabarira tujyane akantu ku kandi, ikipe ya Arsenal niba uyifana ubu ngubu nibwo ngiye kuba nabireba muri comment zanyu. Tujye guhera kuri Gabriel Jesus wanze gusohoka mu ikipe ya Arsenal, yabyanze pe, Jesus yabyanze. Yavuze ati whatever comes, but I want to play for Arsenal. I want to be a part of the history of this club. I still have the courage, the power and the ability to fight for this team. I want to keep fighting and give us everything for this badge. Aravuga ati ibyo byose bizabe, ariko ndashaka gukinira iyi kipe ya Arsenal, ndashaka kuba umwe mu bagize amateka y'iyi kipe. Ndacafite ubutwari, imbaraga n'ubushobozi bwo gukomeza kurwanira iyi kipe. Ndashaka gukomeza kurwana no gutanga byose ku bw'iyi kipe. Uwo ni uwitwa Gabriel Jesus bamubaza ku kijyanye n'ahazaza he mu ikipe ya Arsenal. Aravuga ati whatever comes, but I want to play for Arsenal, want to be part of the history. Ati byose bizaba, ariko ndashaka gukina ikipe ya Arsenal, ndashaka kubakana nayo amateka. Iyi kipe ndashaka kubakana nayo amateka. Uwo ni witwa Gabriel Jesus yavuze ati reka niba bari busesa amasezerano, niba bari mugurishe, ariko twamaze kubona Gabriel Martinelli yanga kwerekeza hara muri Turukiya. Jesus amakipe mu gihugu cy'Ubutaliyani amumereye nabi, aramushaka, ariko Jesus ayo niyo magambo ye. Birumvikana umukinnyi nk'uyu nguyu atarafata icyemezo cyo gusohoka, ni gutya akagombye kuba asubiza n'ubundi, ariko kuvuga ayo magambo ni ukugira ngo byibuze akomeze nyine abafana ba Arsenal imitima nyine ayikomeza, se aterekana yuko nyine atishimye, ariko buriya nta mukinnyi wifuza kuba ahantu akabaho adakina. Iyo urimo kureba ikipe ya Arsenal muri iyi minsi, kuba ikiri no ku isoko ryo gushaka umwataka nabyo turaje tubigeraho kuri Julian Alvarez, ikaba igifite Kai Havertz, ikaba igifite Mikel Merino, Victor Gyökeres. Utakwizera ikipe ya Arsenal kuri aba bakinnyi cyane Gabriel Jesus uhembwa amafaranga menshi, bizagorana kuba yaguma mu ikipe ya Arsenal, bizagorana pe, kubera yuko ugiye kureba abakinnyi bose, haba Gabriel Martinelli, haba Gabriel Jesus, bombi ni abanyabrazil. Rero baba bifuza kuba baguma mu ikipe kugira ngo byibuze bakomeze bubakana amateka n'ikipe ya Arsenal. Niyo mpamvu rero ubona Gabriel Jesus we adashaka kuba yasohoka mu ikipe. Kubera ko turimo turebana ko Arsenal iri ku isoko ry'abakinnyi bagiye batandukanye, ba Kenan Yildiz n'abandi bagiye batandukanye. Rero Jesus we aravuga ati ngiyewe sinshaka kuba nagira gute, sinshaka kuba nava mu ikipe ya Arsenal, ati nashaka kuba umwe mu bagize cyangwa se mu bazagira amateka muri iyi kipe ya Arsenal. Gabriel Jesus tayari amaze kubyanga, aravuga ati reka njyewe nta hantu nerekeza, ndacyashaka gukina ikipe ya Arsenal, ati ndacyashaka kurwanira iyi badge. Uwo ni witwa Gabriel Jesus. Ikipe ya Barcelona nyuma yuko imaze gusinyisha uwitwa Rodrigo Cascante imukora mu ikipe ya Manchester City, Atletico Madrid, umutoza w'ikipe ya Atletico Madrid akaba amaze gutangaza yuko ndetse na board y'iyi kipe ya Atletico Madrid yuko Julian Alvarez agomba kuzasohoka akava mu ikipe yabo. Ikintu cyo kwibaza ni ikintu kimwe cyonyine, ikipe ya Barcelona ntabwo izatwara Julian Alvarez. Uko bigaragara Atletico Madrid amaze kuba yabishyiraho umucyo ngo kabone nubwo ikipe ya Barcelona yakwishyura miliyoni 200 z'amayero, nubwo yazishyura ntabwo yabona Julian Alvarez. Kandi ikipe ya Atletico imaze kuba yahitamo, imaze kuba decided nyine kuba nyine yarekura Julian Alvarez agasohoka akerekeza hanze mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyo turimo kureba amakipe akeneye umwataka, birumvikana hanze wenda hanze ya Espagne, ubona ko Arsenal ifite umwataka, ariko n'ubundi Julian Alvarez bikomeje kuvugwa yuko ikipe ya Arsenal imwifuza cyane kandi ku rwego ruri hejuru cyane. So amakuru ahari kandi yizewe nuko ikipe ya Atletico Madrid imaze kuba yahitamo kurekura Julian Alvarez. Rero bakaba bamaze kuba i Burayi barimo gutangaza yuko ngo Atletico Madrid yaba ishobora kuba iri mu biganiro na Arsenal kugira ngo basoze iyi deal, kuko ngo Arsenal irimo irabona uburyo idashobora kuba yakinisha Victor Gyökeres, kuko ngo biragaragara yuko ku kijyanye no kumenyerana na bagenzi be birimo kugenda bigorana. Ntabwo ngo abakinnyi ba Arsenal
ngo bamenye, ntabwo baramenya movement cyangwa se uburyo Victor Gyökeres ahagarara mu kibuga aho yakagombye kuba ari kugira ngo bamuhe imipira. Ntabwo nyine ntabwo aramenyerana n'abandi bagenzi be. N'ibitego ngo yatsindaga ahanini byamusangaga muri box cyane, kandi Mikel Arteta umwataka yifuza umubora cyane kurusha uko yakifuza umwataka uguma hariya. Twagendaga tubigarukaho, murabizi iyo ufite umwataka ubu muri iki gihe umwataka ugezweho ni abataka nka ba Kylian Mbappé gufasha muri build up, gukina hagati mu kibuga, agafasha abandi hagati mu kibuga, akamenya n'igihe cyo guhagarara nyine hariya ku mwanya wa nimero 9. Wareba muri Bayern Munich Harry Kane none akina nka playmaker, hari igihe akina nka playmaker ariko nanone atibagiwe nyine inshingano ze. Wareba ni makipe Paris Saint-Germain ni ikipe nyine nayo idakunda abataka bameze gutyo, kuko ikimenyimenyi imaze kuba yagura Ferran Torres, bivuze yuko nta wundi mwataka izagura, yamaze kurekura Goncalo Ramos. Wareba ikipe ya Manchester United ifite Benjamin Sesko, kandi ikindi projet ya Manchester United ni cyiza ko Julian Alvarez ubu ngubu kuyerekeza muri Manchester United byagorana, na Manchester United ntabwo iri tayari kurekura ayo mafaranga yose, kuko yo yumva yuko amafaranga izongera kurekura ku isoko atazarenga miliyoni 80 z'amapawundi. Nayo mpamvu murimo kubona itarimo gushaka abakinnyi bakina hagati mu kibuga bahenze cyane. Manchester City iracyafite Haaland. Wareba ni makipe y'abasigaye, ikipe ya Arsenal yo wenda ifite umwataka, ariko nanone iyo urebye umwataka Arsenal ifite n'uburyo uyu mwaka w'imikino ashobora kutazamushingiraho cyane, cyangwa se ngo bamushingiraho yuko ari uzabashakira ibitego cyane, ko ubona yuko Arsenal ikoresha Kai Havertz cyane. Ubona yuko n'ubundi amaherezo Arsenal aza kumvikana na Atletico Madrid kuri Victor Gyökeres ndetse na Julian Alvarez babe bakora swap deal. Wenda Arsenal ishobora kuba yafata amafaranga ikayishyura, ariko Barcelona nayo iracifuza Victor Gyökeres ndetse n'umusore witwa Luis Suarez ukinira ikipe ya Sporting Lisbon. Luis Suarez uyu nguyu yajoininze Sporting Lisbon aje gusimbura Victor Gyökeres muri sama y'ubushize, umwaka ushize. None amaze gukinayo sezo imwe, atangiye kwifuzwa na Barcelona, ariko ngo bidakunze Arsenal yaje muri ngo Barcelona yaje mu ikipe ya Arsenal igatanga ibishoboka byose ikabona Victor Gyökeres. Victor Gyökeres bikavuga yuko ngo isaha yose ashobora gusohoka mu ikipe ya Arsenal mu gihe cyose Arsenal yakumvikana n'ikipe ya Atletico Madrid kuri Julian Alvarez. Gusa Arsenal iracyaryamye kuri Victor Osimhen mu gihe cyose Atletico Madrid yashaka kuzana amananiza ngo bahita bagira gute, bahita bakora iyo deal bakazana Victor Osimhen.